Daniel's 70 week. Daniel gu haftar yaksna. Daniel's kui gu kaimi daigne kaisna. Apagu sambam Daniel's kui de BC hakete yak rokke rawle isuse rainai. Daniel be Israel mugu mui hangzigne raklum lage pas pagraya patage dia pe angel pe Gabriel ne ani pe Jesus Christa wonrai rablam hange wonrai rab hi hange suje rainai polam ga ni duine ka thai samai le Zeus meze Israel meze gon Nebuchadnezzar ne BC hai roke BC 6th century BC ge kabang thaja titele ze panine Babylon ge tingkom rex na ze pani lungile pani kabang thaja lungile oge angel pe ne apozu po ne su ze angel pe ne Daniel beso ge hara Jesus Christa wonrai rablam ge raile pozani hara ong ku ranga gui jebam ne sakse kya jom raile ze ning tole age angel pe ne beso ga raim ze hagong misaya wonrai rabze tingkom rex na pani captivity kabang te talu bgne saksu ze haftar yaksna gu tum snaw le ze trongne hafta ze anina puge tingkom du ze tein da le chile I think age sakte ze na panina captivity te tab ze tingkom rex na le na po guze tum snaw le ze rangle tum snaw le ze anina chakai ze na age tingkom haim dai de tingkom haim dai de yak squeal mile na age haim dai de yak tingkom haim dai de squeal mge po de na kom takana saralo zane Persiam go gong na Jerusalem ra kitu sura hange Israel bitinge pugu decree pugu hindi samdi kutsum takale bujan ko higalowa kana 536 BC ke takale kana 444 BC ke takale kana 457 BC ke takale pugu sum pugu decree kutsum takai broge nai pe na bathodi lang hang lo zan ai loi pe 457 BC du ja ani ne bathodi lang pe hang ani ne poga loile du ja Daniel go hafta rex na de ani ne plang ko chum khai rai lo bi le plang chum ja hafta sna 7 week puchanga 62 week aga hafta re rokna na changa 1 week apodi te rozena 7 plus 62 plus 1 te rozena aga 70 weeks so ja pepze na de nina los no za aga 7 week na 62 week 1 week te rona ya nina 70 weeks so nina aga ngol na aga because na anina Ezekiel haro madai go rokne le ngobile year day go theory ja aga 69 weeks that nagum no zana 69 nina 69 aikna tatiba pokna 69 da ai tatiba kna 762 da ai da tatiba hanga ka ga tatiba hanga dai 769 7 zana 483 tingkom haim da ja raksak sume na poda Jerusalem ra kite surange tingkom Persiam go gone tingkom haim da dar news na ye pu samdi dibe pakare apoza anina Daniel 70 week getting kom sakpa 69 week go sakpa ja anina age te roer 483 bega plus eluza BC tinga sakan sogle si jena ya BC da plus kam ga minus kara zaina 483 aga minus plus ka minus aga kai zaina 457 akapina anaize palo dis ana 26 years pale
get view canala le scholar some ne think BC na AD peplo ga think kai pele le hezika 27 years ani ro pe su krista do za think kai sna sanga so baptize le che public ministry full public ministry te surang so baptize le che rang le na akena ansam na ramna I think kai ro le re kai ro te kai ro ka pu public ministry te su le na I get Daniel chapter 27 ya pi zaina think katsum pi do se zero like sum pi za hafta go lam pi le I guess 70 weeks go last part 7 weeks I get 1 week above that last part I hafta can pi use a public ministry te lose a suza think himre da jang pogo bina rang ni sa think himre pi ge pasuza desanile na ga aina apu juna rang la disa think kai skui pi ga pasu kai skui pi pasu aga anina pasu za crucify tin le na po crucify ni ro pesu krista za crucify to pa de ga upon Daniel 70 weeks the peso ni le a peso ni za nu ka Daniel kais skui gung kais na rob za a cat pizza posiga pogo public ministry cat snago last pe loi lang pe snago klam pizza na pa apoza tetle patin kom asu te sakai ba pogo public ministry ke tetle kana aiga tin kom cat pi tribulation things na zeus mena apoza ni rope ni net sakai ba ani na crucify te va ni rope dile ani zu ri pakara pe dile je apne talama wonder of hi je tin kong som piule na ma pa sai ni begna podena 70 weeks pe so lu ze ka bamam nei je agirang le